a upravo iz razloga jer treba obuhvatiti do samog kraja 3 segmenta. Prvi je zanatski dio, ako tako mogu da ga nazovem, u kojem moramo da osposobimo učenika da bude tehnički spreman da izvede kompletan notni tekst, ono što je zapisano. Naravno, mora se i primarno voditi računa o umjetnosti, a na način da je postavljen svaki ton, svaka fraza, da se zna zašto se to izvodi na određeni način. Morate biti inovativni, morate unijeti nešto što neko drugi nije, a opet da se ne odstupa od stilskih pravila, opet morate biti racionalni u tom izvođenju. I ono što je jednako važno jeste psihološka priprema učenika za scenu. I ako nemamo sva 3 segmenta, ako sve nije do kraja urađeno kako treba, može da se svira dobro, ali ne na najvisočijem mogućem nivou. I mislim da je upravo tu važno da je pedagog i izvođač. Da ako izađete iz okvira izvođaštva, ako niste u tome, vrlo lako se zaboravljaju neke možda i osnovne stvari. Vi kada ste na sceni, jasno vam je koliko imate zadataka puno, koliko je fokus, koncentracija i onda je sve to lakše prenijeti na učenika, lakše je prenijeti mu, usaditi mu i odgovornost i preciznost i sve ono što je neophodno za jedno dobro izvođenje. A škola to i čini, tako da toliko učenika koji nastupaju na takmičenjima u svijetu, koliko znam, postižu sjajne rezultate. Tako, imamo sad posebno jednu generaciju harmonikaša koji su ostvarili nevjerovatne rezultate na svjetskoj sceni i upravo muzičko obrazovanje i umjetničko obrazovanje formira ličnost, utiče na razvoj karaktera i mislim da koncentracija koju učenik postiže vježbajući i svirajući je od presudnog značaja i to je koncentracija koju teško može dobiti i do koje može doći radeći neki drugi posao. Tako da je od višestrukog značaja čak i za one učenike koji neće izabrati muziku dalje kao svoj životni poziv, ali sigurno je da će umjetničko obrazovanje ostaviti snažan pečat na formiranje ličnosti.